Shalom. Ndabifurije umunsi mwiza mu mahigwe, umunsi mwisho kuroranirwa, mubone kwira neza ikiganza cyiza cy'Imana kibe ku buzima bwanyu. Muri kumwe na Evangeliste Patrick mu ijambo ry'umunsi. Turakunda ngene mu kwikirana ibiganiro byacu. Abatagira subscribe bayikore, ubuntu bwa Yesu bane namwe. Reka tuganire no jambo riko bivuga ngo uhitemo umugabane utazokwakwa. Uhitemo umugabane utazokwakwa. Dusome mu gitabo cya Luka igice cya 10, igice cya 10 umurongo wa 38. Aya majambo yarakoze ku mutima wanje muri no minsi. Maze bariko baragenda bashika mu mihana, umugore yitwa Marita aramwakira amushikiriza mu nzu yiwe. Marita yaragize amahirwe akomeye cyane gushikiriza Kristo Yesu mu nzu yiwe, yaragize amahirwe menshi. Uwo yaravise mwene nyina yitwa Maria yicara imbere y'ibirenge by'umwami Yesu, yumva ijambo ryiwe. Haleluya. Ndagusengera ngo Imana iguhe umutima wa Maria, uyu mutima wo kwicara ku birenge by'umwami, utuje utekanye. Haleluya, amen. Uwo yaravise mwene nyina yitwa Maria yicara imbere y'ibirenge by'umwami Yesu, yumva ijambo ryiwe. Nakwifurije kwicara ku birenge by'umwami, ubuzima bwawe buburo ubuzima bwo kwicara ku birenge by'umwami Yesu, kandi wumva ijambo ryiwe. Ndeka ndababwire, igihe cyose dupfukamye tuko turasenga, tuba twicaye ku birenge by'umwami wacu Yesu. Amen. Yicara ku birenge by'umwami wacu Yesu. Imana iduha umutima wa Maria wo kwicara ku birenge by'umwami. Haleluya. Dutebe ku mwami, dutebane n'umwami wacu. Ariko Marita ahagarika umutima kuzimana byinshi, aramwegera aramubwira ati, mugenzi, tibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikogwa, nuko mubarire afashe. Musanzwe uyu muntu yarabwiye Yesu ibintu bitamurabo. Yesu yari umushitsi wabo. Aho kubwira Maria ngo nahaguruke aze kumufasha, abwira Yesu ti wo mumbwirira ngo haguruke aze kumfasha. Hari inyishu Yesu yamuhaye. Umwami Yesu aramwishura ati, Marita, Marita, yamuhamagaye kabiri, uriganyira wigora muri byinshi, ariko bikwiriye rwose ni kimwe. Kuko Maria ahisemo umugabane mwiza atazokwakwa. Haleluya. Marita, Marita, urigorerwa muri byinshi, ariko uyu Maria yahisemo umugabane atazokwakwa. Reka kwifurize uyu mugabane wo gutinda ku birenge by'umwami. Hari amahoro ku birenge by'umwami, hari umunezero ku birenge by'umwami, hari amahirwe ku birenge by'umwami, hari gutoneshwa ku birenge by'umwami, hari kumva ijambo ku birenge by'umwami. Ndakwifurije umutima wa Maria wo gutinda ku birenge by'umwami. Uyu we yahisemo umugabane mwiza atazokwakwa. Hitamo uyu mugabane, umugabane utazokwakwa, uyu mugabane wo gutindana n'Imana, umugabane wo gutinda mu masengesho, umugabane wo gutinda mu ijambo, umugabane wo gutinda gukorera umwami. Ni umugabane mwiza. Uburyo abuzukuruza bawe bazobisarura, bazovuga ngo papa, sokuru wacu, nyokuru wacu, hari ahantu yari yarateze, hari ku birenge by'umwami yaratuye. Haleluya. Uyu mugabane ni umugabane ndakwifurije, ariko uyu we yahisemo umugabane mwiza atazokwakwa. Wewe uri kuranumviriza, reka ndakugendera inama, hitamo uyu mugabane niwo mugabane mwiza utazokwakwa. Hitamo uyu mugabane. Ndagusengera cyane, uhitemo uyu mugabane, ni umugabane mwiza utazokwakwa. Haleluya. Reka dusome irindi jambo rigufi hano mu gitabo mu gitabo cyo gucura intimba, amaganya ya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 21. Haravuga ngo, ibi nivyo nibuka bikantera ibyizigiro. Nuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye ndaherengetezwa, kugira n'ikigongwe ciwe kikidahera. Uhoraho niwo mugabane wanje. Haleluya. Umvagene Yeremiya yavuze, Uhoraho niwo mugabane wanje, ni ku mutima wanje. Uhora umbwira
ni ku mutima wanje uzuvuga. Uhoraho we ni wowe mugabane wanje. Semen amen. Uhoraho we ni wowe mugabane wanje. Nico gituma nzohora mwizigira. Uhoraho agirira neza abamwiteze n'imitima imurondera. Uhoraho azagirira neza abamwiteze n'imitima imurondera. Abari ku birenge by'umwami uhoraho azabagirira neza. Haleluya. Abahisemo uyu mugabane uhoraho azabagirira neza. Sifa kwa Yesu. Uhoraho agirira neza abamwiteze n'imitima imurondera. Urarondera umwami wawe uhoraho akugirire neza. Aba bantu azabagirira neza. Yaravuze muri Zaburi ya 84 aravuga ngo mwami we ngurega amahema yawe n'ay'igikundiro. Hahigwa abahebamwo amahema yawe n'ay'igikundiro. Zaburi ya 27:4 Dawudi yaravuze ngo wico saba uhoraho ni kimwe kandi nicyo nzo kwitwararika nukuba mu ngoro yawe mwami, nukuba ku birenge by'umwami. Uyu ni umugabane tazokwakwa. Uyu ni umugabane nabuzukuruza bacu bazawimbura ko. Uyu ni umugabane udahomba. Haleluya. Marita we uriganyira muri byinshi ariko uyu we yahisemo umugabane atazokwakwa. Haleluya. Uyu yahisemo umugabane atazokwakwa. Ndakwifurije kuba ku birenge by'umwami. Ndakwifurije gutura ku birenge by'umwami. Ni umugabane mwiza tutazigera twakwa. Data mu izina rya Kristo Yesu ndagushimiye cyane kubw'uyu mugabane. Haleluya. Uduheze imbaraga zo kutura hano kuri birenge by'umwami. Duhitemo uyu mugabane Mariya yahisemo. Haleluya. Uramubwira ngo ariko uyu we yahisemo umugabane mwiza wo kwicara ku birenge by'umwami yumva ijambo ryawe. Turakeneye mu buzima bwo gutura ku birenge byawe Mana. Twumva ijambo ryawe bibe ubuzima bwacu. Yeremiya yavuze ijambo ryiza, yavuze ngo abamurondera ntaco bazokena, abamurondera umwami wabo. Haleluya. Haleluya. Nabwiye uhoraho ni wowe mugabane wanje, ni wowe mugabane wacu. Icubora kibi cyawe mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.